Үтүө күннен күнтү доҕоттор мин туйаарабыт. Доҕотторбун кытта саха булуу болдиэн түмсүүнү териннибит. Уонна бу олунньу ый устата төрөөбүт тылбыттыбынан араас хайысхаға темалары кэпсэттибит. Билиин кэмҥэ үгүс-үгүстүк истиэхэ сөп. Саха саҥа алпаабыта диэн. Ол ата тугуй диэн. Олата Новгородов алфавита ду, латинца алфавита бита ду, өсү төһөлбэх алфавит бары, оны тоҕо билигин оннук санаалар таҕыспыттарын туһунан кэпсиэ биэхэ общественник, биолог, онна IT-специалист Айсхан Алексеев. Билиһиннерим кыратык. Мен Айысхан Алексеев теммин. Манна оттан осколага үлли жабын. Онатты бу фототаата кыра агаяк бөлөх бооммут манна хабар бооммут бу саңа алпабыт тяхаду оңорго түһэллүппит кахмыппыт. Онатты бу отуһунан кыратык кепсиэхпин багарабын. То она бу кыратык эме бу уже кепсэбит спикердары темалары таарыян туран кыратык рахтан хагыбым. Түң бывыр атта хахабар эме биллерин курдук түйүр урунаварын тухана жуктар ден бар. Хорок чинче яшчылар этеллеринен 19-16 уягадыбы тухана жуктар ден этеллер. Сол билерги курдук эллей кинигетин ханнара ол ортотуар түһэрээс болан бу руническая белелер тарга матактар. Эми этилүүтен курдук Презентацияны көрдөрдүм. 19 уяга хаха тывын сурка бичикке түһэрэргэ убастан отто бөтлинг хавамыт оңорун хава уберди спреха якутен ден статьяга өсө тахара жуттен. Көргө курдук кини бу кириллица, она латиница белелерин тоханан букуян оңора жу. Таханан ме 19 уяга бу агабыт Дионисий эме бу бөтүлүннагар бөтүлүнү кытта параллельно де хаду эме оңора жубут. Сонном билен туран кириллицаны кини тохан. Таманна биле ухунну кеңник манна токтабаппын. Пигарска үлете бар. Эме кириллицаны тухана жубут. Онотто курдук эме агаяк латиница бар. Онотто барыңа спикер кепсәбитинен Новгородоп ухан үлени пыт уже хүрбе үйе хагылантыгар тыынчы толсуон эте ваха бастакы туун үлетин таарбыт кини эмиятилүүтүн курдук МФА ден международный фонетический алфавит тугамбыт. Ото кини үлете кини алфавита туохтара мөлтөх өрүттөр де хаду минустара ден эмиятилүүтүн курдук белелер кини бәте өйтен айбыт. Ону белелер даже МФА хохтар хобрети тоннар белелер ханык алфавитка юникодка ФА хохтар. Ох белелер. Бир уахан минус арагаяктар. Билген холбра компьютерге барта китбит боллагана эн хуруяргар шрифт надо ди. Шрифт надо, о курдук бу МФА белелергер шрифттар аяктар. Таме этилүтин курдук хүрбаутаха ваха хүрдер мустаннар олбакуга бир апабыты тутухаден ханаттан яналифтен бу саңа алфабыттен как бы транскрипция де яналиф кинлер ану ылымыттар унифицированный тюркский алфавит. Она хасара биреме кем тухана вахажута. Ону ураты эме туспатын латиница бар баварета. Бу хүрбетолос ототолос варга маннык латиница алфавит эме кирәджут. Онотто билиңәңе дуы ототолосылтан беге кириллицаны туттуана жабыт. Бити кыратык историятан уан капсатака. Онотто бу того биһи бу алфавиты эме ламмыт бәбит көрүнгүтүн версиятын оңорду дир бу вакытна биһиги бу эм айтишникпын. Онотто туавыр эйгегер жоннорум эме үксө айтишниктер дизайнердер бар. Она бу биһиги бөлөк бүтер бу оңорсуу бөлөкка кирер кыз варежен кыз мехаханера. То усан бу ордохпутна эппите. Павут ханга павут бу латинской графиканы туханан павут оңороханады. Тоте така дизайнга туханарга онуманныманнык бликрывай раз текстери хурьерга шрифт оугун агаях дебите. Даже кириллица аях улен
латинскай букваларынан алфавит оңороха баар ден ханаттан бу биһиги ылсан үлләтибит. Тахин өр үлләпит элбах муньях кепсети туох обсуждение де гурдук үлә ытылван кракый алфавит оңордут тяха. На каких принципах де? На каких принципах биһи оғар буппуты? Сүрүн тохсаллар манныктарата. Таргата буястах боохтахтен, авата хурувары хәпчәки өйдөнүмтү даже биле туоха прописью хуруярга чакита багастах боохтахтен. Бастакы пун киспунга кириллицтан көһөргө чапчеки. Хобра кириллица үереммит киһи көһөрө чапчеки маннык туох тайымты естественный боохтахтен. Шүһүнан андойду латинистыр чугас, алата биле МФА болбакка вопсайынан билигин туттууа хаджар, максимально билигин туттууа хаджар белиелери, латинскай белиелери графиканы туханахана дизжен. Тоғды да қау әме әтелудің ұрдық шрифт бұдан әлбақты, оны төрдігінен уже пітім ұрдық тайымты оқтақ. Алата бұл қағында көрбатақ кеге, бе алпабытын көрін, кириллицаны білер, кеге көрін ғыраз тайықтақ. Бұл маннык хұруыт тыл, қанны ғаратыл бұл жарден тайықтақ дед. Оны көрдік беге әлбақ андойду алпабытын өріпіппет, білден тұран английскай, немецкай, фин омуктар, эстоннар алфабыттарын көрбіппет, оныта беге қачугас түйір омуктар көрбіппет, бартын тәңінен, өретен. Үксе білден тұран чугастар, хобра А, Б, Д, там буквалар түйір омуктарға барта бірді көруі бар, ол өттүнен хэпчеки. Стыкусега мат бире хох буквар мева бар. Хобра и буквар хурувара ара спон ü буква каныгра ны буква бирде түйр туга хога биттен. Онятым не ду буква хох түйрдерге. Вот улейн ол букваны ме бәвит оңрох хажам обда. То оны бу сүрүн алпабыт маннык, көргүрдүк, пабыт оңордут, оны манна көргүрдүк мурун ыйбар, белета. Иде кратык билигин даны маннык тох обсуждение бар, хобра эти белета кратык устук олсты, эти черточка, оны үрдүдүер маннык тох тилда хаджара, тох хуруярга хорор табыга охтен, ме тох критика бар. Ны бу команнык Нөбүтін маннык бу кириллицами чугахатан хуруйдугут. Не дифтомнар. Дифтомнар маннык то хайдах барынан деу күрдүк. Так, ухатывах доргоннору беһиги финнартан, оны эстоннартан принциптарын ыбыт. Хобра бу латиница өссө... Вопсайны бу хаха тыгар латиницаны оңора табыттырыратта. Хобра бар билерги по иккитин чахсара ваха кимере венгерица жаны оңора хаджыбыт. Оңорбут, оны то оу бар, оу венгерицаға обра ухун ағыз тұрғанлары кене туынан атын белелерінен апокритическай белелер туханан хуруй буттен. Олата білі 2 букваны хуруй бакка 1 буква ауганан баран үрдүтүгер туғарманнык точишка әбілләр индегул. Апокритическай куалар белелер әлбәқтара устуурдар, ары устуурдар, кеһи восприятиятын тоже таха нахал бахоннук апокритическая белелер буквалар белелер бар болан хавар, оны хуруярга да аны устук, ағарга да устук демет, беге ол финнар, оны эстоннар тухтарын, опыттарын үйеріппет, көрбіппет, оны кендер боростойдук бахар биктірәті. Хобра уын ағағыз тұрғаны, хобра үй 2 үйіні у с 2 точками да, оны 2 у с 2 точками. Оннук тян хуруя бар, эстонистарами. Оно тох просто и сердито дею. Онук тян хуруя хазян быгарны бихиги хаха нативна де хаду хаха тугар тутувар буквар куартан ураты өссө бихи хаха кири тувар бавар де. Кири туварга уже кири буквар тухану бавар. Хобра элбахпа нуччы туттан кирбит тувар бавар, нуука тухану тувар бавар. Онно ме бихи каян биле игнорирудур кахпы тох. Улехин бу сыгыры ден эме оңордут кири тувар гатухану вар буквар. Бу В, Ё, Ж, З, Ф и так далее. Бу килнерге ме беле таламмыт оңордут. Вы ме, конечно же, в фазе обсуждения альфа-версии хаду хыджалар.
буаме багар уарыяга огунан баран. Мақтал Айсхан бу Мгм. болан дигенен история болла ди онна тылбы тәме бу бәйте олария турарын мектете көрдөрөр тыл тыннага улахим боллаганан бу маннык үлелер бар болуктактар болла ди. Айсхан, Ага. ити белелер бары Элбах Шрифка bağlar da. Ага, Олабыра ити белелер биле диакритикала белелер андойду. гит ити Ага. ың букваны белетир, ың дорганы белетир буквага теген. Элбах Шрифка bağlar ду hem bir agayakka bağlar. Ага, эти Unicode-тан ылыбыт белелер боланнар элбах шрифт бахам холбра эти белелерге. Она үксә эти белелер биле атын ухан омуктарга туханылалар. Холбра неместер туханалалар, финнар, там испанистар и так далее. Bunun ити холовра диакритиканы киеңник tuttu bukut, onu хайдагара итагас курдук көрдүм диакаду ти. То эти диакритиканы, наоборот, диакритические белелери наоборот, отчета минимизирууда таапта. Ол иһин ити Венгерияны көрөммүт аялпыт көтүрбүппүт. Аха. Диакритиката ох каян хатаммат. Мин тугуй таарга маннык инники булаңга тох аси тох париамна бу шрифткатын оор бутун кенне. Аха, ити шриф оңоһуутун кэннэ бу биһи тоха компьютерге килдерехтин барабыт. То есть клавиатуралар оңоһуохтаахтар. Мобильное приложение эти айфонга, андроидка клавиатураңа хуоннада, то оны билен туран бу компьютердерге ме. То бихене били тох хамсаһаммыт добровольный, тохта хантанданы катчыта иң хох бәвит били тох на полном энтузиазме деют, на чистом энтузиазме деют. Улehen бу то ким биремелах, ким кыхтах көмөлһөр. То бир ол тох приложение. Это приложение ой, тох клавиатура, мобильный устройство клавиатура. Оңоро хаджар, жарктан хаджар, нимбилеринен. Мен нитабын да чагат хас киһүлели жарый бу проектка. Это барына питим курдук тох бе аксамыт халбаңнас 5-6 хетте ки бар дихат. Айсхан это дуй дарбын. Это Ага. ол еще байтык арас алфавиттер бардын верип бекит это альбах бай тураптан ул бекит на доктор холобрат диакритический знак тебе кадылы Казахстанга чебу жабланы ехэ бара турарын кө истебидин боло биле бастан диакритический знактар хох алфавиты ылынаргынан бараннарын тон бистан улартылар кистан улартылар истан улартылар билген даганы каннык алфавитыларын ныр булхан кең ошо кепсети болбака этихи бара турар Казахстанга. Оны боллагана того бу аныгыны аян холобра ити яңаливы туттохутун багар бадахаты бягап йөрепекки болу ди. Биле яңалив тен ити докладчик шуга да кепсәбите. Биле сахатылгар туттулубуттар 1 сыл тухары тыгынчы 9 сүбет 9тан 39 кадылы туттулубут. Тох бар торгоннор бартын шуга да көрдөрөр, тох бар тохтары, onun ити белелер бары атын тохтарга алфавиттерге баратыгар баалар. Онна биле яңаливка литература да бар, уруккута биле тохар ол урухо хөпкен этебин. Онна атын да түрт алфавиттергер чугас эте. Оны того хаябак ылмакка бу саңаттан саңаны уларытан киллери хыдын багар бу кетегени идам. Яналив дигенен ити бихи хаңа алпапыт яналивка оох чугас чахап, элбаа яналивтан буппыт. Оны то агаяк белелерге бихи билетух иннибиппит яха. Хобра там жи барата, хобрау не хога, ngını практически онтан убуппит яхап яналивтан. Вот и так далее. Ник кракы арас биле тохтарга жахави иннилерге иннилеринен иннилери үйрөтеммит хорох белелери уартан деп көрдүк. Оңор буппут. Айсхан сүрүн сыйла тугуй бу алфавит. Бүрін хөважан отто тох барыны эпитим көрдүк тох шрифтер. Шрифт әлбәх боуқтақ, тоже таққа билинги уяға барта интернетнан барар ди, барта компьютерден барар. Олихин бу бихи тылбыт бастан туран интернетке кирихтақ. Компьютерге кирихтақ. Искусственный интеллект кирихтақ деп көрдүк. Вот, онна бартыгар дизайнга да болуон, ол сайт оңорга практически, ну, тупо тахабли сайт оңорга шрифт ох деп көрдүк. Обра даже кириллица ох. Олихин хобра бли кырхывайдык хахаву хуруяргынахха
латиница көмөлөр. Латинская шрифтар биле латиница анда дуга кемник туханылар болан шрифт болнай латиница. Вот. Эти бас хамай то. Эти оровна те мен туох практически олталага магар бутумонна ол жүнүр искусствога дизайнга туттулдар боллагана айыска дорова дебиккел Ага. туох этине сака киене ден кинер хантан бил яхтаахтар тугара сака юникот ту сака тугара шрифт тугара наттанар эгин булуду кайда кабитеди ата гати хүрүм мыйты бар хоригдагын уже Ага, вот как раз такого клавиатура но ван жаңа хергага кемник бәті аннык тарганын ehtax чахнун. Вот туттар ке туттар па. сака пабита дем болду эбетер То оннук чен бора. Хобрати барын этилитин курду Новгородову то аны хап. Огынан баран этилитин курду эме белелер хохтар. Белелер хохтар шрифтар. Хоро белелери беле айбыт бәті. Олен онну белелер ох Unicode-ка ду ханнада аны хохтар. Севаннык уточнением курдук палади. Unicode тен тугуйте. Это общепринятое, манек тохтем болары. Гейдерун гана шöyle Ити тох таблица кодов для компьютера ден. Хас бирди таблица. беле ол компьютерге хурувар, ханныга мен документге компьютерный программага хурувар тихиллер бола ол Unicode-ка бар болуктаат. То есть это таблица кодов, символов. Сөп мактал. Мен тимден маннык итим. Ити болоды. Осадан канык бар улар ятой кастырыктакты. Аны болана бу улары холовор төттөрөттө өссөлөхан болон таксын хөбүн төһөйрөттүгүт көрөгөти. Мен көрөр бер төттөрү оксута сөкүчтак болар тоден. Целая культура улар история улар тем более когда речь идет об алфавите. Олаттын кадда көрдүгүдей улахан оксу болон сеп. То ол ойын беһиги биле маннык күспитнен ин киллер ханавт хох. Бәта туттар жаннар туханыннар. Туттар жаннар тухаматыннар деп күрдүгдә. Бәта аны естественным образом кирир була кирир хохта хохпа. Ото жоно тус нар бакыны төттөрөттүгөр кыжык. Колоритет пит критерийлерин тон, конечно, технически бар кыжык надо было, а именно на уровне духовности, там, на глубоких понятий аригирахана госполар болу. То боло Хада это вот ты нешедик Надо. Чинчибата. Аян даганы биле бартын улартагын дем ботах этире курдук, онна көннөрү декоративный солталах ден бу бахаран бердилер. Канны кара оформления туттарга, онна компьютердерга биле технический туттарга ден. Бу бе хаян даганы бу кепсетиге биле барды кирехтер, барата дигнах болохтах ден ботах бе бу мандык тыл эме улария турар боллади. Ол болланын уларияларын, хана биле үрәнләрен бе биле көрдөрбүт бу мандык үлелер бара туранлар эбитте. Бу кепсетиге тигер.